bigat yo amin kagadwa ken dito listener siyo ti na dumadumang estasyon. Amutay met apo DJ tudo nga napigsay di na minsan apo ket mes aldaw lang nga tudo DJ. Kas Vice Mayor ken residente dito Lawag City, alarming DJ makita nga aglayus met ito'y na dumadumang kalsada ito'y Lawag City apo. Few months ago, nagited kami ti resolution ken ni Apo Sandro Marcos thanking him for his commitment kaya ito flood control tayo ito'y Lawag City po no Jack Mariro 620 million as of DJ pinang ipasami di ko DJ na alat Lawag City nga flood control kaya tayo kung mga makita apo no ay na DJ areas nga nakaikabila na DJ no naglaylayus met lang ijata sayang lang apo na met exit na dito yung pag napintas nga flood control tayo apo nga kapupanan na at DJ nakita DJ daduma po pabasulen dati basura po syempre apo no aglayus dito yung kalsada ag sep la da DJ aming nga rugit pero syempre mapani drainage DJ apo lalo ket no handa nga nakpa-cleaning ti bago ti bagyo apo mapan amin nga rugit amin ni JNT kankanala po so dapat tayo nga masakbayan no kasano tayo nga tulungan nga ikan ti action na DJ nga problema to yung Lawag po. So that is 620 million eh. Implement amin no Jack Mariro apo from 2022 nga nagtugaw ni Apo Sandro yung gana ti pinangipasami DJ ket as of 2025 sa no Jack Mariro apo so implemented so no makita yo apo ito yan ti sentro Lawag ket dito di ket tayo ito pila apo kada mangato babaro nga dikdike digijay so napintas apo nga ada flow na papanan na yang dapat tayo makita po dito outlet dito drainage dito sentro apo no estimate lang nga EJT pa ka divertan na po at syempre nababa ito certain areas ti Lawag apo tapos nabababa man DJ kanalen nga inaramid da kasano nga dayo sa flow DJ nga danuma po so DJ ti adalin tayo ito nagdayon tayo met ito city government apo ti dump truck sa apo nga umay nga aghakot dapay schedule na DJ pinakakakot apo so disiplina lang ti masapol tayo ti tunggal nga household na po nga handa nga iwarang-warang DJ basura daw no kay DJ schedule ti pick up na po at takas lang kasyay no bigla-bigla DJ bagyo tapos inward na met DJ basura dan o met schedule na pa lang so pen-penan DJ kan-kanal tayo met apo so masapol tayo nga disiplina lang DJ household tayo nagasat tayo dito yung Lawag apo at mesa lang alaw DJ nga tuto nga napigsa so ito yung Lawag apo alis to nga pinag sep-sep ti danon no alis pinagbaba na apo at mayat met dito yan na yung DJ kitan tayo apo no apay nga haan nga ti alalisto kumati pinagbabati danon apay nga agumong kupay lang ti danon DJ nga area apo so kaya sa wen at namang blablak dito yung pag daluyan ti danon na